Surat Yunus ayat 31 halaman 192. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqqu famadza ba'dal haqqi illa dhalal. فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Bukan bala apa? Ada. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu fa anna tufakun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqqi afaman yahdi ilal haqqi ahaqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'. Baca bagian nanti. An yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Faman